obanga waliwo ensabya bange nze mbategeeza kifo b'emirembe gino otwandyesenye abedda balina ensobikkiriza naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere ne saalumanya. Abalabe baffe abalungi abeekumidde ku ABS TV amanya n'eddoboozi nze Kabasinga Magis Piers nga nzizo batuusako program gye bayita obusosoze. Program eyo obusosoze njagala tutunulireko ku ggwanga lyaffe ery'e Rwanda. Abantu bangi beebuuza kiki ekyatuukako mu genocide 1994. Kati olwaleero nzize n'omukyala nga njagala atunnyonnyole kiki ekyatuukako oba kiki ekyamutuukako mu mwaka ogwo olwaliwo genocide nga abatuusi bafa nga Abahutu bata Abatuusi. Ekyo kye njagala olwaleero tutunulireko era ensonga lwaki mbaleetedde program eyo obusosoze. Mama turakwakiriye turashaka ubwire abantu bareba televiziyo ABS n'iki cyabaye mu Rwanda byagenze bite intambara yatangiye ite mbese we byakugendeye bite warokotse ute kuba ukiri muzima ko hari abandi bapfuye. Okay, nitwa Mukangange Makire ndi umumama ndi umumama w'abana 5 ndashima Imana ku byabaye mu ntambara y'94 mu Rwanda. Amanyage bamuyita Mukangango Immaculée cyara mufumbo ayina abana 5 yebaza mukama kwebyo byatuuka Rwanda kubanga acyari muramu. Mu Rwanda ntambara yabaye 94 nari umumama w'umwana umwe. Orutaro rwabereye Rwanda 9 munya yari mama naye nga ino omwana omu. Ariko ibyo twabonye ni ibintu bikomeye cyane ne ebyasinkana nabyo mu rutaro byari ibintu binene nnyo kuko abantu umuntu mwari muturanye yarakwicaga umuntu nga nebawo najja nakutanga badde nebawo uwo mwasangiraga gwe obadolya naye emmere najja nakuta uwo mwahanaga inka abali nga bawa ente buli omwa wamu n'ente naye namala najja nakuta. Mu byukuri byabaye mu Rwanda nagahuma munwa. Ekitufu kiri nti ebintu byabera e Rwanda bintu byewunyisa nnyo kubera kuko ngewe nagize ingorane zikomeye cyane. Ye yasinkana obuzibu bungi mu rutaro olwo. Twagiye mu bantu benshi bo bali mu bantu bangi nnyo bakubita amabombe. Mwari hehe mwari mu bantu murahagana twari abantu twahunze duhungiye ahantu ku rusengero. Mbadde mubuza nti baliwa nti babasanga okuba kuba bomu badukubita amabombe hapfamwe abantu benshi babasanga abantu nga bangi ne bakuba mu bomo. Ngewe nkomereka ukuguru ninge wavuyemo ngenyine muri abo bantu mu bantu ababali yawe yarokoka mu yekayeka mukama namujjamo nga muramu. Nyuma muri iyo minsi haje kubaho gufata abagore ku ngufu. Munakwezo ne batandika okuyingira te mu bakyala nga babakozesa kugamba nga batusako buli amani. Mubafashwe ku ngufu nanjye nabayemo ne bamulepingo no gwe muraba mu biseera ebyo nza gutwitira mwinda muri abo bantu muri uko gufatwa mukumulepingo kate yafuniramo n'orubuto nkati inaza no mwana nga tamanyi kitawo omwana yani. Gusa muri make ndashima Imana ko nakuye mwinda ariko abandi bagiye bakuramwe uburwayi. Kati ye kyebaza mukama ntiye at least ye yafuna mu rubuto naye abalala bajjamo obulwadde bwa sirimu mu kubalepingo okwo. Abandi bagiye bakuramo za matrisi zikangirika. Abalala nabana navaamu kugamba ebintu byali bingi nnyo kuko hari gihe babakoreshaga ibiti. Kati olumu babakwatanga ebiti ne babakozesa ebiti amafumu ne bakozesa. Oyiyote kalamu yefumu nga gyobonjoza ebikaluba abandi badde batesane mutereza ng'ekiba gisobye. Ariko ngendo kokamo nta ndwara nakuyemo talina bulwadde bwe yajjamu mu kumulepinga okwo. Shima Imana cyane kuko yanzigamye muri iyo minsi muri icyo gihe nkaba nkiriho
ntabwo nari kuba mbasha kuba naba ndahangaha ngo mvuge. muri uko kugufata ku ngufu mbehe byari meze bite? Nagira ngo utubwire neza uko byagenze muri make kugira ngo abatureba bose bamenye ni gute baje, ni gute byakubayeho gute. Nko mu bagore mubuza atunyonyore nti ingeri ki gyarukamo kubanga atugamye nti bari banje nga bali awantu awamu kati twagala kumanya fefe nabaliwo nti omukumule pingo okuba mukumusanga awantu awo ani yamununa okugamba yavaawo atya okubanga akyali mulamu. Habayeho kwica abagabo n'abana b'abahungu, wabeerawo okutta abaami n'abaana abalenzi, abagore n'abakobwa barabareka. Abakyala katawe bali basosolamu abaami n'abaana abato nga abalenzi ne babata kata abawala abato n'abakyala ne babalekawo. Byabaye ngombwa ko abari abo twitaga ngo ni interahamwe, kati bebali bayita interahamwe era bebe wabali bata abatusi interahamwe zatangiye gutoranya abagore, zatandika okulonda abakyala, abagore batangira kubagabana, ne batandika kugabagana abakazi buli omu ng'agamba ntwala ono cyane ko hariho ikibazo iyo umuntu yabaga yarakwanze. Kati obuzibu bw'abaawo nti ate omuntu yali akuyinako n'ennugu kati mu biseera ebyo ye yafunirawo chance yarakubonye. Kati awo ye chance gye yabafunanga nti bw'oba nga muyinako ng'ennugu kati akaseera ako ke bafunirawo okubanga asobola mufuna bulungi, yarabonye uburyo. Kati awo yali afunye engeri ki gyagenda okumusasula. Rero muri abo batoranyijwe, kati mu abo abakyala be balonda nanjye natoranyijwemo. Nono yalimu ne bamujja mu abo abakyala. Nafashwe n'abagabo barenga 5, abo nibo nibuka. Abasajja bajjukira abamulepinga balinga 5, abo bajjukira be yalaba nga akyategeera. Mu by'ukuri muri abo bagabo 5, mu bama abo 5 ntabwo wamenya ngo wabyariwe nande, tosobola kutegeera ani taata w'omwana. Shima Imana cyane, yebaza Mukama nnyo kuko yangiriye neza, kubanga Katonda ye yamukuuma. Ntambara ikimara gusa naho ibaye nk'ihoshora gato, olutalo bwe lwali lutandise okutereramu ko katono, babonye ko ntwite, abantu bagenda okulaba nga ali lubuto, barambwira ati kura mwiyonda, ne bamugamba ajjamu olubuto olwo. Imana irambwira ngo ntuyikuremo. Mukama n'amugaana tojjamu olubuto olwo, uwo mwana nzamwirerera. Mukama n'agamba omwana oyo njamulabirira kandi nzamwekuriza, ate ngenda mukuza bulungi. Shima Imana ko umwana wanjye ariho. Yebaza Mukama nti omwana oyo waali ubu ni mukuru, ate muwala mukuru, ni inkumi, muwala mukuru. Shima Imana cyane ko ntigeze mwanga. Yebaza Mukama nti yadde abamulepinga yali abalinako omutima mubi, naye ate yebaza Mukama nti ye talina mutima mubi ku mwana oyo, amwagala. Imana yaremye umutima w'urukundo muri njyewe. Ye kati Katonda yaddira omutima gwe n'aguteekamu okwagala, oba okwagala oli omwana. Ubundi hari abo byanze, waliwo abamu nga engeri gye babalepinganga ne bazaala abaana ne baba nga tebaagala kulaba abaana abo, inda batwise bakazikuramo, embuto bazijjamu abasinga. Ntabwo dushobora gutunga umwana w'umuhutu, ne bagamba tetusobola kubeera n'omwana w'omuhutu. Ariko ngi Imana yangiriye neza, ate ye Katonda yamukola bulungi. Icyo ngishimira Imana cyane, ekyo yakyebaliza Mukama. Kandi nabonye Imana ikiza, yaraba Katonda ng'awonya. Imana yatubeshejeho, Katonda yababeezaawo mu buryo bitari gushoboka, engeri gye tekyali kyangu kugira ngo urokoke, okuba ngo olokose. Ni ibintu bikomeye, byari bintu bigunyo, byari ibintu biteye ubwoba, byari bintu bibi nnyo, kuko wicwaga n'uwawe, kubanga omuntu yajjanga gy'oli okutta yali muntu wo, uwo mwicaye ku ntebe imwe mwigana, we mwatula ku ttebe emu nga musoma mwenna, uwo mwasangiye, gwe mwatula ne mulya mwenna, wa wundi mwakinaga, bwe mwali muzanya nawe, niwo wabashaga gukwica. Abo bennyini be bajjanga ne ntabwo wicwaga n'uwakure. Rero omuntu yajjanga n'akutta si wawala. Mu by'ukuri njye nabonye ibintu bikomeye, ye yaraba ebintu ebinene nnyo. Nabonye aho umumama yicira abana, yaraba icyo tubaza byavuye ku ki kugira ngo babe batangira kwica. Batangiye kwica, intambara yatangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 1994, abantu batangira kwicana
mu buryo bitazwi bidasobanutse noneho ntago mwari mwiteguye iyo ntambara. Icyo mbaza ntago byarabatunguye gusa kuko hari ibintu umuntu aba azi ko bizaba akavuga ati reka nitegure, wenda reka duhunge, wenda hari bigiye kuba. Ni ibintu byabaguyeho bukwi mwisanga nyine bibaguyeho. Ntago nta kintu mwari muzi muri make. ntabwo intambara twari tuyizi. Abarabi bafemba de mubuza nci umanyoro rutabwe ruba rugenda kuba abantu abamu bafuna chance ne baduka ne bagamba katugende kati mbade mubuza byabagwa ko bugwi oba bakitegera ne babanga ne bagamba katubereho tomanya kati cyembade mubuza. Ntabwo twari tubyiteguye, nta nubwo intambara twari tuyizi. Twari tuzi ngo hashobora kuba intambara kuko abantu bose twari tubanye amahoro. Nta buryo rero abantu bari guhunga, abantu batangiye guhunga, abantu batangiye gupfa. Abadagama nti cyabagwa ko bugwi barite bakisubira nti umuntu nga mukwano gwe babantu badde babera bena mutayinzo kuveri najja namuta cyo abantu batandika okuduka nga abamu batandise redo okufa. Nicyo cyatumaga umuntu atari kumenya ngo urahunga iki. Twaje kubona ko abantu bari mu kwiruka ariko abandi bari gupfa, ndetse abirutse bamwe bakabarasa bagapfa. Ntabwo twamenye ngo intambara ikomotse kuki. Uretse ukuyeho kuba barakurepinze, hari ikindi baba barakoze ku mubiri wawe cyangwa se wavuga uti cyo ntashaka kuvuga intambara yansigiye iki n'iki ntashaka kuzibagirwa. Abarabi bafemba de muboza nti ngo je ko kubanga bamurepinga te wari kizibu cyo no bate wari kintu cyo ne cyamutuka ko okumubiri gwe obachi iki ntambara yansigiye ubumuga yamurekera uburema dozo kuguru kuno mukuru aba burunci. Ntabwo rero nshobora kubyibagirwa kuko habaye iki byagenze bite kugira ngo ugire sinzi niba kamera mu bireba. Abamari wese byabange zebategeza ifabe mirembe gino twandisenye abenda bari neso bikiriza nayo tekiruma kwe kuondera omwere ne salumanya. Ndimo ndabona hano inkovu iteye ubwoba cyane. Hano niki cyabayeho abarabe bafeba ABS TV ndabano mama aine ekisagwano kuguru mbadengeza kumubuza kice cyatukaho okubanga asokubanga aina isabwe kiti yagenze ni saso bakubise rimfata ukuguru rihunguranya mu rundi ruhande. Wari rukankaga cyangwa waruhagaza? Naragendaga uhunga. Narirukaga mpunga. Agamba nti yari yaduka ngageza ko kuonyo buramu bwe naduka kati mukuduka ko yene bamukube esasi muri raba wano neri kuba wano neri itawano naye yebaza mukama nti acyasobora okutambura kati yari yageza ko kuonyo buramu bwe ne bamukube esasi bwebuziwe bwatuka kuguru kwe kuno. Byabaye ngombwa nta kibazo byabaye ngombwa ko fatwa n'undi mu mama w'umukecuru. Kati waliwo omukadomu omulala eyajja namukwata anshyira mu mwobo namuteeka mu kinya. Umwobo arenzaho ibintu bita ibishanja ibintu by'imikeka. Kati yamukwata namukasuka mu kinya nateekako emikeka namuteeka mu kinya nateekako emikeka kajya bamenaho ibyatsi ne babera bayiwa kwe ebisubi buli kimu nga bayiwa ku kinya naye nga mwali wansi. Ndagenda sa nuboreramo nagenda nabera nga avundide mu kinya ekyo nga bamukasuso mu kinya. Giye cyaje kugera ekisera cyatuka basohoramo ne bamufurumya mu kinya ekyo. Mva muri icyo cyobo wavuye muti nyala kumanya intambara yabaye nk'ihoshoye gato. Twagala kumanya kwa atugambye bamuteeka mu kinya ekyo ne babera nga bayiwa kwe buli kimu kyonna kyonna nabera nga atandise okuvunda. Kati njagala tubulire yava atya mu kinya ekyo tusobole okutegeera. Wavuye ute muri uwo mwobo? Namazemo ibyumweru 2. Yamara mu 2 weeks. Icyumweru cya kabiri niho bankuyemo. Weeks yo kurewe bajja ne bande
wa mumama umwe washyizemo kati mu weeks yo kuri bine bajyane bamujyamo uri yashyizemo mu rwego rwo kumpisha kati ori yamutekamo nga ayagara amukweke umu ankuramo ne bamujyamo narangiritse naye nga yayononeka ashyira mu nzu namuteka mu nyumba ariko n'ubundi abantu bari bagipfa niye n'abantu era bari bacyafa mu kiseera ekyo cyamugira mu kinyijo agira ubwoba bwo kumpisha mu nzu oyo mucyale yamujyamo natyo kumuteka mu nyumba we n'igisebe nari mfite ate n'ekisagu kyali ayina ahitamo kunshikisha kati namudusa anjyana aho bita Nyarushishi namutwara abantu gye bayita Nyarushishi Rwanda district emu gye bayita Nyarushishi Nyarushishi niho narokokeye Nyarushishi aho Katonda we yamuwonyezaho niho abafaransa batugiriye neza wajja abazungu abafaransa ne bajja ne babayamba baratuvuza ne bajja ne babajanjaba turokokera aho ngaho aho ne babonerawo Imana rero nuko yatugiriye neza Katonda bwacu bwe yayamba ne badokoko rutaro gusa iby'amaso yacu yabonye ni byinshi amaso gege byaraba binji nyo ufite abavandimwe mbese wahunze abavandimwe bawe wa mwari kumwe muhunga cyangwa aratatanye bada barabi bafemingeza mubuza nti mukudukoko ba mukuduko rutaro yari nabazadde bene ne familie oba yaduka yekabarara kice cyabawo kubanga atugambye yari muzadde nga ino mwana omwe kitegeeza yari ino mwami nabo urgane familie kati njagara tunyonyore ye baliwa mu kiseera cyo kubanga osawazi natugamba ngaye kati kice cyatukako ku familie niki cyabaye ku muryango ko watubwiye uko wahunze wenyine ibintu mwibyo ariko ndashaka kumenya umuryango wawe wo wari uri hehe papa yarapfuye tata ye yafa yishwe na jenoside tata we ne bamuta basaza banjye bamwe babishe ari njye bafite ba brother bamu babatanga yabarina ngari nabo ne bajya ne babata twarokotse turi abana mama batubyaye turi abana 12 mama we yabazaranga abana 12 turokoka turi abana turi abakobwa 3 ne barokoka nga bawala 3 n'abahungu 2 n'abarenzi 2 kate kitegeeza bali bana 12 naye kati wasigeddewo abana 5 balala bona babata abo bahungu ntabwo twari turi kumwe abarenzi abo baganda bete bali naye umwana umwe yari ari kwa sekuru ubyara mama uwo mwana umwe umurenzi yari wajjajja wazara mama we undi yabaga ahantu mu kazi kureza Bugarama umurara yari ku mirimo eyo gye bayita Rugarama aho niho babashije kurokokera katabona aho gye bariwe Katonda we yasobora ubawonyereza eyo n'abarokora abo bakobwa bo twari twaratatanye abana abawara bo baba buri omu yaduka rurwe umwe yagenda gukwe buri omu yatambula rurwe buri omu naduka kugamba buri omu ngawonya bulamu bwe wagira amahirwe ugahura nabo bufuno mukisa ugenda kuranga muzemu ni mwesinkana nge rero nagize umugisha wo guhura nabo kati yafuna umukisa nasinkana nabo nyuma yaho mviriye Nyarushishi uruvanyuma rwo kuveye Nyarushishi nubwo nababonye bwatu bwe yabaraba rero nuko Imana yatugiriye neza Katonda bwacyo bwe yabakuru burunci turinda gutyo n'abakuma bwacyo shima Imana cyane yebaza mukama nubwo byagenze gutyo yade byatambura bwe bityo ariko Imana yangiriye neza ne Katonda yamukora burunci intambara yarenze irangira urutaro rwagwa kubera agakiza kari muri nge kurwo kubanti ye yari murokore mu mutima gwe nge Imana yangiriye neza ye Katonda yamukorera burunci nta rwangano rwigeze ruba hagati muri ngewe ye teritaina mutima mubi nta muntu nigeze nanga none se abo bantu baba kugiriye nabi cyangwa babiciye intambara irangiye mwaragumye murabana twaragumye turabana okay nge ntabwo nabashinje nk'abandi abandi barabashinjaga ariko nge Imana yari yarambujije ngo sinzagira uwo nshinja abarabe bafe ba ABS TV abalonchi program yafe obusosoze tetwade tubatusako kati abadda tunyonyora engeri gye byatandikane byagwera naye yebaza mukama abantu abaganda be ba familie baneibabe kati katude ku burango bw'abakama bafe deni tukomewo
obanga waliwo ensobya bange nze mbategeeza nti ab'emirembe gino twandyesonyiye sigana waliwo ebikyamu ebyo naye ate ekiruma kwe kuwondera abawere ne Saalumanya.